خوشکو براین هیجا دما و خوش به برادرین ما ای خالی تیوی ده تعطیل دنه لی از بالامه و هم دکارن دیسا دوی هفته ده لگل هبن قحوه خوشی بخون بجاری خوشی بنرخینن و رخنه بکن ام دست بکن. برادر عبدالإله العربو بری اندام پارتیا پیشورو آ کرد سوری بو و سروک پارتی حمید حاجی درویش مروی دن جعینی عشیرینه جعینی مالباتینه نزیکی هفنجی جه پارتیا خو قطبو جه مالبات قطبو و تولی یعنی خو نزیکی پککی کر اف ده سالین حشته ده حشته و حفت حشته و حشت دو قناغا هانه ده دبکو هنه کسولو و مثلا هانه بنرخینم کو جوهرين وفوجاهرينا عبد الله عربو ينجي عبد الله عربو ولو فرشورش قربو تشتكي ولو از دول بفيرنجي لمسالين انا الرم از وي ناز دكم او كس از وي ناز كم ما هفدو قلق جاراجي ما هفدو ديتيه دماكو از آبو چي بوم نب خير ونب اهلابه خمناكنها ميرك بيه بردف که کمیته آماده کار کنفرانسا لحظاتنا انا کسو پده کسو و پیده دا خویانیه کی داد بیجه کو و ده حجده اپریل ده نیسانه ده کنفرانسا کو او دکلاراسیونا هانه او پیمانا هانه کو دنابرا هر دو آلیا دهاتی مور کرن لسر لحف کرنه دوی کنفرانسی هانه ده وی اشکره بده و آبوچی وی کرنه برپرسی وی کمیته آماده کار اگر عبدالله عرب و برپرس به برپرسی وی کمیته آماده کار ام یعنی همه همکارم بیشن چی بیشم یعنی هزار خیریج وی مسئله هانی ببینن از بگمان لوی مسئله نرم وکی چیروکی بری وکی دسته بلند وکی پیمانا هولیریک هولیر دو پیمانا دهوکه وی اوجی دهی سرنهابه تشتکوی جه یعنی گمانی من هنه از هیوی دیکم بسر بکوه لی گمانی مهبه کسی نوکی عبدالله هدناب مسئله دبن نزانم از چی بیشم بیتر مالبات ناز دکن یعنی مدید کوا عزیزی ولو پیروز دکه و سرخیره به و داخویانی عبدالله عرب و جی داغسیه از کوا یعنی ام هف ناز کن لکردستانی جی مهبدو دیتیه ما بحث عبدالله جی کریه ام هفدو باشه ناز کن یعنی اف جامير دمكي ده از بحث عبدالله عرب بودكم قوتني شارع جمر قوتين دجون و سخيف شارع لازميناز دكم دماكو زور لپیدی و پککی هات دری خوش پککی رو گرد نما دویری جو پککی رو بیش مرحبا وی چاگی از آپوچی بوم از روبرو برپرسین پککی میدید از بحثا 10,000 و 3 4 5 6 7 هيا 10,008 عبدالله عرب و آپوچی پیر تلیفون دکرن حوالی عبدالله ام
ام حوجيتنا بهانه دردخست وخوشبر وانده دا آلی تبلی کوه چاقی قیزا عبدالله دنوا پککی دبو اف عبدالله يعني تشتكوي كوان بيجن روشنبير سياسة مدار دناوا خباطة سياسي دي پرمائي زنداني يعني جي işkence diyetiyiz bir keti zindane rejima Suriye şeklo tine yani. Dinava partiya peşveruji dici amreki mezin naqadandiye. Abdillah Arabo kasayetiye ki bir rengiye ko yani kese kulli dici PKK hinek raxnayan bike وی مجیه حشک وی مجیه سرد وی مجیه دوگماتیک اف کسین کو آپوچین کevin کن خو update کرنه ولو خو جنوب ده buna آپوچیجا buna آپوچین رادیکال قاشو لیبرال بو نرم بو نها بیه آپوچی رادیکال انا زانم اف سیاست کسین کو بحثا واندکه روشنبیرین کو بحثا واندکه کاوی کینه هلبت و آپوچی نویسکاری وان و روشنبیری وان و کسین سربخوا ایکی وکی عبدالله عربو بینن تید تشبکن و سازیا مالبات شهیدا و سازیا مالبات شورشگرا و جوان شورشگر و جوان کسک و جوان شین و یکیتیا ستار و یکیتیا یا ستار و تشتین بفی رنگی و في كونفرانس هاني جيجو ميجو بكنو تجا بارتي مارتي دردورا خوشي صالح يقدو ومحمد بوسي وغوفندو ديلانا ابوتشيا والدار بكبر ويفي سي ست كسينكو قاشو يعني شخور دانين ورن بشدار ببن يعني كسايتين روشنبير ونفيسكارن كو مثلا ام كي بيجن ام پر دور نشتشن يعني وكس يعني دكتور سربس نبي بيتيت حاضر به از باورناك كي شورش درويش تيت حاضر به خسكا آزاد علي دكتور آزاد علي تيت حاضر به خسكا يعني كسايتي از نبجم هوشنك جبركو از بيجم هوشنگ آپوچی بچن يعني از بچم عثماني حفتوي قبول نكن حتى اگر انا كسا وفده كسا بكي شرط لسر وانكو هوشنگ ورا حاضر ببه قبول ناكن از وان نازدكم شمالا حياة چه درجة مجيه وان وكريه جرخنا چارەسەریên demokratîk nêrînên cuda ez wan nas dikim bê çimalin ez teva nas dikim ji mezlûm ebdî bigire û di ardar derbas bibe û foza û evê din û heta ku tu Ebdîlahê Erebir derkeve wekî hest ez dibêjim ez hêvî dikim serketî be ev peymana hanê biçe serî de belkî piçekî bandora apoçiya xapoçiya li ser vê çîroka hanê ku navê wê kirine Herêma Bakur Rojalatê Sûrî kêm bibe yan jî bi dawî be enekes û pedekes jî dikarin aynî wekî mantiqê apoçiya bêjin ev sed û pêncî delege nîv nîv yekîtiya ciwana û yekîtiya dayîkên şehîdên ê pêşmergê roj û ciwanên pedekesê û ciwanên demokratîk aynî wek wan dikarin bikin û divê bikin û heqê wan e û ji xwe re heval mevala çê bikin û kesên serbixwe û rewşenbîr û nivîskar û aktivîst û bînin ji bo ku wilo tewazunekî çêbibe di kesên beşdarî vê konferansa hanê bibin qaşo wê tê de vê peymana hanê eşkere bin ana hinek kes dibêjin wilo kêm aqil nezan hoşeng li dijî yekîtiya Kurdayê ez ne li dijî yekîtiya hereketa siyasî tevgera siyasî ya
کردین روژاوای کردستانین از لدجی باندورا خراب آن نباش آ پککیم لسر تفگرامه سیاسی کسین وكي عبليله ببن بطلي فيلم وجمر مثلا ري بازا بدن بيشياما ولات باريس كيه ونه ولات باريس كيه خباتكاري قالي كرد كيه نه خباتكاري قالي كرد كيه از عبليله ناز دكم بيتشيل سر بيكيكي تقول دماغو بيكيكي تنقايه دبو از وی يعني كسك جمر ني بحث عبليله عنك ازانم شماله و ادزانم پکه چل سروی دو گوت و چاوه دوی قناغا 1005 و 6 و 7 پکه کادرین پکه چل سر عبدالله دو گوتن و چاوه از آبوچی بو نه عبدالله عرب بو آبوچی بو و چاوه خمناک يعني جبو که رایا گشتی باش ناز بکه که دماو که ام رخنه دکن ام راستیه هنه کساددن دیار کرن تو چیروکێکی شخصی تنە تو دژاتێکی شخصی تنە یعنی نەب عەبدولیلارە نەب وەکیدنرە نەب مەسلوم عەبدی مەسەلە دۆزا ملەتێکی مافێ ملەتێکی ji ber vê ji ber van egeran ji ber van sedema ez xwedî helwestekî rexneyî me rexnegerî me û ez ê xwedî helwestekî rexnegerî bimînim. Birêz devgirêz Ömer Öcalan bi şepşepa devê xwe bi fiqrê xwe çû İtalya û hemolatiya fexrî a belediyekî ji belediyê İtalya da Abdullah Öcalan çû wergirt. û daxuyanî jî da û te dîja medya PKK jî wê reklam û propaganda ji mesela hanêr bike. Medya PKK nakole û ev kesên derdora PKK jî venagerin wê qunaxa ku Apo li Roma bû serdema hikûmeta Massimo D'Alema a çepgir çima wê çaxê ev hewldan nebûn. Ev hewldanê ku hemwelatiyekî fexrî ji bo Apo bibe yani hemwelatê İtalya bibe İtalî. Em navê wî bikin Roberto Abdullah Öcalanî yani wekî navê ritma İtalya em navê Abdullah bilêv bikin bêjin çima wê çaxê nebû. Ez vegeriyam belgeyên qunaxa ku Apo li Roma bû. Daxwaza wî a penaberiyê min xwendiye, nameyên ji ku Papayê Vatikanê rişandiye, nameyê ku ji Massimo D'Alema rişandiye, evan nameya ku ji Yasir Erefat rişandiye xwe avêtiye bextê Yasir Erefat. Apo di wê qunaxa hanê de. Ev tiştên resmî û nameyên Apo nameya ku Celal Talebanî rişandibû wê çaxê haziriya xwe dikir ku were deverên bin kontrola Celal Talebanî ne herêmên parastina medya. Ez behsa wê qunaxa hanê dikim. Qunaxa yani 1900 û 1999 berî ku were revandin ji Kînyayê. Van hemû belgeyê hane min xwendiye. Li gorî înformasyonê ku gihaştime yani
و اف يعني نتنيجي هاشتم اف وندكارن ليش بقرن قال لك كسي بحسابي مثلا هاني كرنا كو نيتا ماسيمو دلي ما حبو كو ابو بمينه و ابو بباريزه و ايطاليا عندما ناتوي امریکی جیر گوتن اف زلامي ميتي تشوي دي باريزه بيل برد دركبه مجدي صاب وگرينن دبر اكو جيعاتي داخوازن امريكي جي حكومة ايطاليا او جي حكومة ايطالي بشكل خواه وگريا و آپو جور درکت هنک برپرسیم پککی و چاوی لور جا آپور دو گوتن چک صبر بک در نکف بمين بشكل يعني تند زنداني دي تند زندانا 1908 جونتيا 12 ايلولي تل ايطاليا وتد مالكي دي وخلق دتشنو تين جمتا در نكف بمين آپو با حوالی خو نکر چو روسيا و چو يونان و چو نظام کی داره حتی كينيا درکت و بشتر چیروک والناس دكن آپو نهابيه حمولاتي فخري ايطاليا اف مثلا هاني حياة چه درجة جعالي قانوني دوسيا آپو هيزيد دوسيا آپو ام مجاركي دنه حمولاتيا تكزي و حمولاتيا فخري چيج هف جدانه برا عمر اوجلان جمر شروفه بك بزانبونا وخوا بعلمي خو بشبشبه دبي خو بفقري خو بدلقي خو برش ماري وري شروفه بك كهلا جداهي چي وحياة چي درجة قزنج هي جبو دوسيا آبو هم بحثا مجارا كردان نكن ام بحثا مجارا آبو بكن وكا مجاركي سياسي آتاكي كسي حياة چي درجة جداهي وهيزي ده اگر اف همولاتيا فخري لوي داري لإيطاليا آپو بدست خست جبو ريكلام و بروباغاندا جبو چه آپو لبلجيكا حمولاتيا فخري ناستينه جبو چه لفرنسا جبو چه لبريطانيا لألمانيا الوان ولاتين جرينج حمولاتيا بلدية يعني جي هناك بلدية سوسياليستا كود بندست سوسياليستا دنه بره حمولاتيا فخري بدن آپو نيزي ده حمولاتيا فخري بستینه دو اوروپا ده شما بينا دبره بك هر جاري عمر اوجلان هر ولا عمولاتيا فخري للنرويج لدنمارك للسويد لفرنسا هر ورو فوتوها بقرو مديا بك كي بحسبان چيروكين ورتو فالا بك كا برفيشي بكن خمناك اگر بك حوزلانين وان اگر حبن para خرج dikin para didin parêzara para didin saziya para didin nivîskara Ewropî ji bo rêklam û propagandaya rêxistinê bikin bere masrefekî pereyekî li ser vê mijara hanê jî serf bikin piştgirî bidin belediyên biçûk yani ev belediya hanê belediya ne a Romayê ne a Venîsyayê ya belediyekî hemolatiyekî fexrî û cîgirê şaredar hatî têt hazir bîye hemolatiyekî fexrî dane birêz ojra wey ser xêrî be Apo bû Îtalî û ji niha wê Apo ji me re hêdî ji me re behsa giringiya espresso û giringiya cappuccino û giringiya spaghettî ji me re behs bike Apo behsa van tiştê nekiriye ji niha û pêve ji bo xatirê ev hemolatiya fexrî wê Apo êdî ji me re derbasî metbexa Îtalî be ka hala yani çi ferq û cidahiya espresso û longo û ev cihêrengên qehwê kabê çi ye û ji me re behsa pîtza bike û behsa spagettî bike û tiştê Îtalîya bike em li bendê ne serokê newewî ji zindana xwe behsa van çîrok û çîrvanok ji ber ku mêrik bû İtalî Apo bû İtalî wey ser xêrê be öncesinde Türklerin ve Kürtlerin Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte aslında birlikte hareket ettiğinin altını çizdi.
Atatürk döneminden özellikle Atatürk'ün Kürtlere nasıl yaklaştığını İsmet İnönü'yü yanında tutarak bunu nasıl başardığını ifade eden bir değerlendirme yaptı. Ancak şu andaki mevcut durum o 50 yıl önce Atatürk'le İsmet İnönü'nün birlikteliğini anlamayan bir yerden sürece bakıyor dedi. Dolayısıyla Kürtlerin ve Türklerin bir araya gelebilmesi için, Kürt ve Türk ittifakının gerçekleşebilmesi için herkesin geçmişi bir kez daha gözden geçirmesine ihtiyaç var. Bunun için ben çok düşündüm, kararımı verdim. Barışmaktan başka, silahlara veda etmekten başka bir çözümün olmadığı kanaatine vardım. Hanım Pervin Buldan ev jî li İtalya ez dibqî ev civata hanê ev semînara hanê li İtalya li darxistiye behsa axaftinê apo dik. Dibêje ku em çûn cem apo vê got. Yani tenê wekî em çi bêjin wekî Kurdê me Bakur dibêjin ev kasetên teyîbê recorder. Tiştê ku apo gotiye qeyd kirî li cem xwe tê ji xelkê re dibêje. Kî Xanim Perwîn Buldan. Pesnê qonaxa damezrandina Cumhuriyeta çêrek dike. Pesnê apo ne Perwîn. Yani pesnê Atatürk dide. Perwîn Buldan van pesnê han ji bo Cumhuriyeta Tirk. Ji bo Atatürk ji devê apo tîne dixe guhê gel. Dibêje apo ev gotiye. Apocî jî êrişî Perwînê kirin. Tu çawa ev yani tehemûla wan tune ku rastiya û kemalîzmê ku apo niha yani kemalîstê herî berê jî wisa bû lê niha eşkere bû. Niha tezîbî, çiryayî û diryayî. Apo berê jî li daxuyaniyê xwe de, di pirtûkê xwe de piştî girtina wî. Pesnê Mustafa Kemal Atatürk de ev axaftin ne nû ne, ne informasyonên nû ne. Lê apo dîsa tikrar dik. Kî ji vî gelê hanê re dibêje Perwîn Buldan dibêje em çûnim edî apo dibêje wala Mustafa Kemal Atatürk tiştekî baş bû û İsmet İnönü jî qezenc kir û İsmet İnönü aslî wî Kurd e û wê xizmeta Kurda bikirin. Van pesnên erzan û nizm ji Mustafa Kemal Atatürk re derbarê mijara Kurd yani mere dikare pesnê Atatürk bide. Girêdayê dewleta Tirk, girêdayê netewa Tirk, xizmeta wî ji dewlet û netewa Tirk re mere dikare behsa tiştên erînî. Lê tiştên erînî ji bo Kurda tiştek tune. Tenê li cem apo û cemaeta apo ev tişt heye. Ku rabin bi dîrokê bilîzin û Mustafa Kemal Atatürk xweşik bikin, paqij bikin û bêjin ê neheq, ê nebaş Şêx Saîd û hevalî wî bûn. Ew û Ehsan Nûrî Paşa û hevalî wî bûn. Xweybûn û endamê wî bûn. Kî li hemberî Mustafa Kemal Atatürk derkeve li hemberî gelê Kurd derdikeve ji ber ku dostê gelê Kurd bû. Apo berê gotiye. Berê gotiye şaştiyekî heye di dîrokê de tê gotin û tê dibarekirin ku Mustafa Kemal Atatürk dijminê gelê Kurd e. Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e. Apo di salê 2007-2008 de vê gotiye. Niha Perwîn Buldan dîsa dubare dikir ser vê mesela hanê. û kesên ku li dijî Mustafa Kemal Atatürk xwedî helwest bûn, komela Xweybûn, serhildana Şêx Saîd, serhildana Agirî, serhildana Dêrsimê hemû
آپو وان تاوانبار دکه وان گناهبار دکه بشیوه نه دیرکت دما تو پسنه کجر بده دیمکی تدستیوی جخوینا قربانیین کرد دشو پروینه نابیجه yani fakiri nelber tiştekiye apo nabêje ku Mustafa Kemal Atatürk tiştekî ne başkir tiştekî yani sivik sivik rexne bike bêje wekî wextê ku dema li Şamê bû Kemal Atatürk û Kemalizm apo niha vê nabêje apo li xwe vedigerê xwe pîs dike ev yek û entelektûelê Kurda û serhildanên Kurda û dîroka Kurda reş dike ev didu û Mustafa Kemal Atatürk hildide bilind dike û xweşik dike ev di xizmeta kî de ye di xizmeta çareseriyê de ye di rabe bi dîrokê bilîz e di xizmeta çareseriya demokratîk de ye di rabe sûcê van komkujiyê ku gelê Kurd doza gelê Kurd mavê gelê Kurd tê de derbas bîye tu têxe stûyê Kurda tu Kurda tawanbar bike û tu Kemal Atatürk berî derxîne bêguneh derxîne ev sûcekî ye ev ya hêjayê ku mere navî bike serokê gelê Kurd ev ya mere hêjayê bêje yani ew jî şirîkê kujerê gelê Kurd e Mustafa Kemal Atatürk kujerê gelê Kurd e serokê Kurda ne tenê kesên normal serokê Kurda kuştiye tu rabe her distî wî ji xwîna Kurda yemekî tîjî şirîkî wî ye û kengî piştî 100 sal ji van komkujiyê hane em di 10,000 û 25 de ne 1925 serhildana Şêx Seîd çêbû apo van axaftinê han dike van şiroveyê han dike û ji perwînê dibêje here ji gelê Kurd dibêje û ji dinyayê dibêje û li Roma û li nizanim bikîjan deverên dinyayê behsa rastiya Mustafa Kemal Atatürk bêj ew ku li ser zimanê apo û apo çi jî dibêje Kurd gerek tiştê ku ji xwe re hez bikin gerek ji Tirkiya jî hez bikin em ji Tirkiya hez dikin apo jî ji Tirkiya hez dike got ez ji Tirkiya hez dikim dema hat girtin û camê Tirkiye ez jî ji gelê Tirk hez dikim bes ez ji gelê Tirk serê xwe danayînim hezkirina me ji gelê Tirk re tiştek e û ez rabim pesnê kujerekî mezinî gewre wekî Mustafa Kemal Atatürk bidim tiştek din e dema ez rexne li Mustafa Kemal Atatürk û dîroka wî dikim nayê wateyê ku ez dijatî û dijminatiya gelê Tirk dikim şikîlo tune ye lê apo vê bi vê girê dide Kurd çi qeysî ji we hez bikin gerek ji Tirkiya hez bikin ji Tirkiya hez bikin lê ji Mustafa ez ne mecbûrim wekî apo dil bikevim Mustafa Kemal Atatürk ez ne mecbûrim wekî apo dil bikevim Kemalizmê û reklam û propagandaya Kemalizmê bikim ez ne mecbûrim Kurd jî ne mecbûr in Perwîn Buldan jî ne mecbûr e pesnê Kemalizmê bide pesnê dîroka reş û bixwîn a Kemalizmê a li dijî gelê Kurd bide perwînê jî ne mecbûr e kesek ne mecbûr e yani entelektûelê apoçî jî ne mecbûr in derkevin ser yani niha Fuat Kaf derkeve û ji mir pesnê Mustafa Kemal Atatürk û ew di zindanê conteya 12 Eylûlê ku Kenan Everen dema ku darbe çêkir enqîlab çêkir ji bo parastina Kemalizmê ku apo di Parîs ana Fuat Kaf û kî hûn dixwazin ev ê berpirsê PKK ê ku niha ê kadrê PKK ê sivîl Zübeyir Eydar Remzî Kartal hûn kî dixwazin wekî ji ber xwe fedî nakin dema ku van axaftinê apo guhdar dikin dema dibîzin û li guhê wan dixe
بو آبو پسنی مصطفى کمال آتاتürk بحثا براتیا کرد و ترکا بک لی پسنی کمال آتاتürk ند بحثا براتیا کرد و ترکا بک لی پسنی سلطنه عثمانی ند بحثا براتیا کردا و ترکا بک لی سر خو پشتا خوش ترکار دا نخین و کردا مجبور نکو سر خوش ترکار بطوینن وكيتا برز عبد الله أوجلان من يعني حمو يعني لقل آشتين وآشتيت خوازن وديمقراطية خوازن وبراتيا قلا هم خوازن ليبراتيكي بأصول أم جي تركا حزدكن برا ترك جمع حزبكن ترك ما شكريه أفكم كوشي ما سري تركا كريه يا ترك بسري ما كرنه ما سروكي كردا سروكي تركا دار دا كريه شنقان دي خنقان دي يا تركا ولو بسري ما كرنه كيفان كوم كوشي هاني بسري كي آني حكومة ترك حكومة ترك كيفون قالي ترك فشت قريا واندكر از نمجبورم جي دولة باقشالي حزبك از نمجبورم جي رجب طيب أردوغان حزبك اج قالي ترك وكي قل وكي كولتور وكي انسان از حزدكم لي وكي سياسة از حزناكم حتاش مبيزي رخنا بكم بشك جي سياسة قريج دولة ترك عبد الله أوجلان نها وبريجي وسبيجي ازي رخنا بكم افنايوي واتيكو از لدجي قالي تركم از دجمني قالي تركم تشكيولو تنا يعني جبوكو از بفهم دوستي قالي ترك اج دوزا قالي خوا جمافي قالي خوا جناسناميا قالي خوا تعويز نادم تركا وكيكو آبو دكا از فين هاكم همجي تركا حزدكن برا تركش ما حزبكن همجي تركا حزدكن برا دولتا تركش كردا حزبك برا دولتا تركش آبو حزبك آبو خود شراند ودراند حتى نها في روجها كتيدي هنا ويش زنداني در نخستنه ونبرن حبسا مالي برا آبو خو كشتي سر حسكرنا دولة تركو كماليزم وحتى روجا إيرو وجي سردما سلجوقية وعثمانية وكماليزم وحتى روجا دولة باقشالي ورجب طيب أردوغان خو كشتي برا دولة ترك جوي حزبك جمرنا لازم أبحث كرنا هاني يعني كما آبو دخوازه ام حمو وكيوي بن حق واسه پسنه کمالیزم دده او کمالیزما که مارشی شوونی بگرتین زندانا آمده ددا خوندن دبن اشکنجه ده اوه که ده زندانا آمده دبن اشکنجه ده تسلیم بون یلدرم مرکید و شاهین دولمز که جیگر آبو بود کنگره دامز راندنه ده دبن işkenceye de teslimum. Apo ne dibin işkenceye de teslimu. Apo hina de froke de bu teslimu. Apo aslan teslimu iyi. Jibere edici. Hediye mesele eşkere. De kavere pervine ve porkura hani ikna bike ku seroke ve nevevi zilame devleta Türk. De kavere van ikna bike. Ami çava verin van apoçiyen خاپاندی وان خاپوچیین سرحشک اقناع بکن که ریا آپو تیده ده چه ریکی چوت ریکی گماری ریکی کمالیزم ریکی قریج لدجی دوزا گلی کرده لدجی مافی گلی کرده لدجی ناسناما گلی کرده کامی چاوان اقناع بکن ازی چوا فردا چتین اقناع بکم ازی چوا فواد کاف اقناع بکم که آپو پیر تلیفون خبر دده اوی پیس دکه ودجونو وقوتني نلري جي فؤاد كاف رد بيجو وفؤاد كاف يكش زندانيان PKK كامي شوا يعني ازراب فؤاد كاف اقناع بكم كوريا ريخستناوي وبارتياوي بربي داوياوي سر انجاماوي دولة
كماليست و كماليزمي ازي تشوا رمزي اقناع بكم ازي تشوا على زبير ام نكار يقنع بكم جبر كو تشتكي خواندا نكري دندري في ريخصنا هاني ده رمزي كيم زي ده قرباني داي بدل داي ازي تشوا رمزي اقناع بكم كاكي رمزي تو جناها ايدي بس ريكلاما ابو بك كو ابو ريكلاما كماليزمي دك از تشوا اقنع بكم النظام كون برسفافي مسألة هاني بدن وشارع سريك ديمقراطيك بيجن ام چوا دکارن اف گلی خاپوچی چکی دلوبکی مجی بچکی وان اقناع بکن کو راستیا سروکی وانی نووی اف مالا بني كشكا داخويانيا كي درخستية وكوم كجين أنفالي ببيرتينا كوم كجين كو صدام حسين لدشي كلي كرد لباشوري كردستاني كار آنيش سالين حشتي وحشت حتى بري سالين حشتي وحشت جكوم كجيا حلب جامي بيجن حتى سالين نودو يك اف كوم كجيا هاني كو هری کم 109,000 کس جیان آخواج دستا جی کسین سیویل کسین بیگونه بو قربانیین کومکوژیین و جینوسایدا انفال باشه که جکه داخویانی در دخینه لدجی به مسئله هانه لیرای گشتیا خاپوچی دزانه جمیل بایک dizane, Murat Karaîlan dizane, Duran Kalkan dizane têkiliyên PKK û rejîma Sedam Hüseyin. Ev têkiliyên hanê bi berê jî behsa van têkiliyê hanê bi belge, bi zimanê erebî, bi belge, bi îmzaya wê çaxê kî jî behsa van mesela hanê têkiliyên te kes kir Nizamettin Taş kunha li Başûrê Kurdistanê Ebûbekir ê ku derdikeve li ser rûda û ji ber behsa Apo dike behsa PKK dike û bêjerê rûda wê eger hûn bixwazin PKK nas bikin ji devê endamê PKK nas bikin ne nivîskar û lêkolîner û nizanim çi û Ebûbekir Xelîla Taş tiştek negot tiştek ser PKK û tiştek di wê hevpeyvîna anê de tiştekî nû û cida li ser Apo û li ser PKK negot her du jî dizê qulekî ne min berê behsa vê mesela hanê kirî ew jî dizane têkiliyên PKK û rejîma Sedam Hüseyin deynên alîkî vê mesela hanê min berê jî vê belgeya hanê ji were gotiye ez ê dîsa dubare bikim ji bo ku hûn nas bikin heya çi derece PKK jî wê çaxa ku rejîma Sedam Hüseyin enfal li dijî gelê Kurd pêk danî PKK heval û dost û têkiliyê rejîma Sedam Hüseyin re datanî hevaltî dixwest dostanî dixwest têkilî kûr bibe li vê belgeyê binerin em ê piştî vegerin li hevdê 1970 meha yekê 1998 berî Apo ji Sûrî were qewitandin bi çend meha bi 8 meha ev daxuyanî da rojnameya El Hayat rojnameyekî naskirî navdar e ana hatiye rewistandin lê erşîfa wê hîna heye û ez ê hewl bidim hîna vê meselê bikolim baş e hevdê meha yekê
1998 آبو لجم رژیما حافظ اسد بو رژیما بعث و تێکیلیوی برژیما بعث عێراقی هەبوو ئەv belge tekez dikin. Ê rojnamavan dibêje têkiliyên we bi Iraqê re hene. Apo bersiv dide dibê ew têkiliyên kûrtin hene. Hinek têkilî hene û lê Iraq dixwaze têkiliyên xwe bi Tirkiye re pêş bixe. Em dixwazin têkiliyê me bi Iraqê re pêş bikeve lê Iraq dixwaze têkiliyê xwe bi Tirkiye re pêş bixe. Gumanên me hene, gumanên me yê mezin hene ku Iraq û Tirka li hev dikin ji bo ku yanî dagirkerinekî çêbikin ji bo Kurdistanê yan jî Herêma Iraqê. Bi taybet Serokwezîrê Tirkiyê wê çaxê têkiliyê wî û bi rejîma Iraqê re heye. Dewleta Tirk sozên sexte dide Iraqê, ev axaftinê Apoyê dibêje ku ew ê vê herêma Hanê paqij bike û teslîmî herêmên ku dibin kontrola PKK'yê de paqij bike û teslîmî hikûmeta Iraqê bike. Li gorî texmîna me Apo dibêje li gorî îtîqada me, li gorî nerîna me ev lîskek e û xapandinek e. Iraq naxwaze têkiliyê xwe bi me re pêş bixe. Me dixwest em hinek gavad vî warê Hanê de bavêjin di warê pêşxistina têkiliya û em li hemberî vê hemleya Hanê rawestin lê Iraq têkiliyê xwe bi Tirkiyeyê re pêş xist. Ev axaftin a Apoyê dide diyarkirin ku daxwaza PKK'yê hebû ew têkiliyên PKK bi rejîma Sedam Hüseyn re pêş bike. Belgeyên berê jî ku me eşkere kirin ev kengî ev ev peyvîn 1980 lê belgeyê berê ku me eşkere kirin di salên 89 notî yanî bi şêwekî fermî belgeyên fermî ê istixbaratê Iraqê berî ku serhildana Not û Yekê û Herêma Kurdistanê xeta 36 lê were dayîn berî van meselehan tevî. Ji wê çaxê de di qunaxa Enfal de di salên Enfalê de têkiliyên rejîma Sedam Hüseyn têkiliyên PKK bi rejîma Sedam Hüseyn re hebû. Îja niha PKK digirî û xemgîniya xwe dide diyarkirin li ser komkujiyên Enfalê. Her wiha dema Apo û PKK têkilî bi rejîma Sûrî rejîma Hafez Esed diridanîn ji salên heşteyî. Ma qey nedizanîn ku Hafez Esed yekî dîktator yekî faşîst e. Dizanîn. Nedizanîn ku doza Kurd û mafê Kurd û gelê Kurd li Sûrî nedihat naskirin. Dizanîn. Ne tenê wilo Apo hemwelatiyê dewleta Tirk bû. Zêdetirî 150,000 Kurd li Rojavayê Kurdistanê hemwelatî ji wan hatibû kişandin. Ma Apo vê meselê nedizanî. Dizanî. Tevlî wilo jî Apo têkiliyên qirêj û gemar bi rejîma Hafez Esed jîr a behs re çêkir û têkiliyên sivik dixwest pêş bixe. Têkiliyên qirêj û gemar bi rejîma Sedam Hüseyn jîr hebû dixwest pêş van têkiliyêhan pêş bixe lê Sedam wilo guh nedida vê mesela Hanê. Dixwest têkiliyê xwe bi dewleta Tirk re xweş bike. Ev axaftinê Apo ne bere Apoçî neyên û nebêjin têkiliyê me bi Sedam Hüseyn re tunebû. Ew ê niha bêjin taqtîq bû heval taqtîq. Heval em taqtîqa dikin û Apoçî niha
وقتی جن رخنه لپدکه دیکن چه بیشن والا پدکه ده سالا نو دو ششا ده تکلیب صدام حسین ردانی های خوری سرنو سروکی و پارتیا و ریخستنا و جسال حشته و حشت و بلکی بری ویشی حشته و نه نوتی تکلیب رژیم صدام حسین ر دانی و دو خواست پیش بخه صدام حسین گهنه ده دابو جبال کو صدام حسین و چهاته کلیه خو به گروه کی سیاسی ر چه بکوت حنبیزا حافظه سدایی يعني دي كيف عاقلة مثلا هاني چیشه كيف عاقلة يعني آبوشي شخور خوش دكن دبر خوش بكن باشه ليفر امتين داوية في خلقي حتى جوات اكيدين خلق اكيدين مجارين دن دنا باقير خوشيه ده